Hola, son Alex. Hola, Alex. Hola, Alex. E que queres cantar hoxe? Vou cantar Santa Bárbara Bendita, porque é algo que nos representa moito aquí no Bierzo. Teño vos que decir que, seguro que o dice moita xente, pero é verdad que estou bastante malo, estou con antibiótico, bueno, con moitas cousas, pero bueno, vamos a intentar facer o mellor que se poda e... Tranquilízate, respira, toma con calma e imagínate que estás na casa, no cuarto de baño cantando yo un espello. Ni máis ni menos. Santa Bárbara bendita, trailarai, larai, lailara. Santa Bárbara bendita, trailarai, larai, lailara. Patrona de los mineros, mirai, mirai, Maruxina, mirai, mirai cómo vengo yo. Traigo la camisa roja, trailarai, larai, lailara. De sangre de un compañero, mirai, mirai, Maruxina, mirai, mirai cómo vengo yo. De sangre de un compañero, mirai, mirai, Maruxina, mirai, mirai cómo vengo yo. Oye, qué bonito, de verdad, estabas erizando os Como pelos. escarpias. Por que esta canción, sendo un rapaz, porque cantos anos tes? Tiño 23 anos. 23. Por que escoller esta canción? Pois mira, creo que é unha canción que aquí no Bierzo todos e cada un de nós sentimos moito pa dentro, porque por un lado ou polo outro dounos moitas cousas boas, porque deixou moito diñeiro no Bierzo, pero Xa. tamén pues, quitounos moitas cousas. Qué bonito. Eu logo desta intensidade necesito algo así para Sí, ¿verdad? relaxarnos Sí. un pouco. Pareceme algo increíble e intenso, pero dime que traes algo así máis lixeiro, por favor, tamén. Sí, bueno, traigo unha canción de Fito Fitipaldis. Ah, bueno. Bueno, Pola boca vivo pez. Moi ben. pois cando queiran os compañeiros. Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con 5 sentidos. De este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire y yo papel, donde vayas yo me iré. Si me quedo a oscuras, luz de la locura, ven y alúmbrame. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez. Y te lo estoy diciendo otra vez. Muy bien. Wow. A mí encantóme, eso que non nos estás disfrutando porque estás mal. Es que levo pensando desde fai 3 días a garganta, a ver, Xa. tomando unha cousa outra. Xa non notaba aí un pouco comprimido, pero a mí encantóme o que fixeches. Eu si penso que tes alma de recanteiro. Moitas gracias. É que non sei que farías entón se non te atopases mal, se non che doera nada, non sei onde chegarías. Creo que nos transmitiche absolutamente todo, a mí me encantou, de feito. Bueno, non vou decir nada, non vou adiantar cousas, pero me acabas de chegar moi adentro. Así que, de verdad, para min, tes alma de recanteiro. Moitas gracias. Eu estaba moi serio cando estabas cantando agora porque estaba seriamente pensando que podes chegar incluso á final.
Moitas gracias, non me digas Que mo roubou da boca, rouboumo. Eu penso que tes alma de recanteiro, tes alma de gañador. Moitísimas gracias aos tres. Un placer. Sin saber o que vai vir por diante, podría decir que un dos meus favoritos xa. Eu estou de acordo con Eu Genia. guía un pouco... Para mí é un puntazo este chaval, Moito, moito. Papás, como o vimos? Pois bien, dentro do que cabe, despois de estar malín, pois eu creo que fixo bastante bien, porque A min púxome a pel de galiña. Non sei vos o orgullo que levades agora mesmo de aí dixéronlle que Eu tiña tamén. alma de ganador. Sí, a verdad que sí, a min fíxome moita ilusión. Leva todo o día moi nervioso porque, bueno, leva co catarro e dito, bueno, non sei se poderei papá, pero bueno, creo que, bueno, que vou dicir como pai, creo que lle saliu bastante ben. Están orgullosos. Pois moito, moito. Mamá, muchísimo.